Siku ra leya Sikhosana ri sungula hi awara ya 4 namixo laha a khandziyaka bazi ro suka eKwamhlanga ku ya eMidrand laha a tirhelaka kona. Hi nkarhi wa vuxika ku va ku ri na xinyami naswona xi na nghozi ku ya exitichini xa mabazi. From home I use bus, then when I get Maraba start I take a taxi. Fila Mpingo ayikho into esenzayo sibereka transport. Just sebenzela transport ngoba ikinto yakugibela baba gibeza vela ama transport and kwasa sikhwele ngoba sinike emsebenzini. Hi un'wana wa vakhandziyi lava khandziyaka swifambo swo hlaya ku ya entirhweni. Thikithi ra yena ra bazi ri kwalomu ka ku tlula gidi ra tirhandi, kasi mali ya thekisi yona yi kwalomu ka 100 ra tirhandi hi vhiki. En'hwetini u tirhisa kwalomu ka mali ya le hansi nyana ka magidi wa tirhandi. Sikhosana i mutirhi wa le makhixini laha a holaka 5 wa magidi hi n'hweti. Eka muholo wa yena u tirhisa mali yo tala eka ku khandziya. Ku tlakuka ka ntsengo wa swifambo swi ta n'wi tikela swinene tanihi leswi a nga na vana vanharhu lava hlayisaka hi yena a ri yexe. Na sweswi vachayeri va koka ku tika hi ntsengo wa mafurha. Oyili yi languterise ku tlakuka hi kwalomu ka 3 wa tirhandi hi litara hi mahelo ya n'hweti leyi. Leswi swi ta yisa nxavo wa oyili eka kwalomu ka 25 wa tirhandi hi litara. Xiboho lexi xi ta tlakusa mintsengo ya swibazana. Va swa vutleketli va kombela xitshunxo kusuka eka mfumo. Vanhu lava holaka mali yintsongo ku fana na Sikhosana va hata koka ku tika. Swirho swo hambanahambana na mavandla ya tipolitiki va kombela mfumo leswaku wu ta na switshunxo eka nxavo wa oyili lowu nga henhla eka nkarhi wa sweswi. Ku tsana ka xiyimo xa ikhonomi swi nga ha vanga madzolonga hi vaaki nakambe.